Danas ćemo da pričamo o tome koje to biljke posebno dobro deluju na muškarce, kakve su to biljne sirovine korisne za sve one koji imaju problem sa prostatom, a kada je muško reproduktivno zdravlje u pitanju, problemi sa prostatom su najčešći, ali i koje su to biljke koje generalno utiču na to da se osjećamo dobro i da se kvalitet našeg života poboljša. Kada sam već pomenuo prostatu, BioTeo kapi broj 53, koje zajedno sa kapima broj 46 ulaze u ovaj biljni komplet za muškarce, sadrže tu čuvenu vrbovicu ili vrbovčicu ili sitnocvetu mlečiku, kako je Marija Treben naziva, Epilobium parviflorum, ali pored nje sadrži još neke biljke koje izuzetno dobro smanjuju tu benignu hiperplaziju prostate, odnosno dobroćudno uvećanje ove žlezde. Tu prvenstveno mislim na koren koprive. Koren koprive sadrži u sebi beta-sitosterol, to je jedna supstanca koja vrlo efikasno rešava ovaj problem i svim muškarcima starijim od 45 godina savjetuje se da bar jednom godišnje sprovedu kuru ovim kompletom za muško reproduktivno zdravlje. Naravno, možete da s njim krenete i ranije, ali ukoliko imate recimo porodičnu istoriju oboljenja prostate ili osjećate neke tegobe pri mokrenju, učestalo buđenje noću, da mokrite, peckanje i osjećaj neispražnjene bešike, onda bi trebalo i ranije da krenete sa ovim kapima. Pored korena koprive i vrbovice, ove kapi sadrže u sebi i belu imelu, sadrže list peršuna. To su sve biljke koje izuzetno korisno deluju na ovaj organ i pomažu da se on dovede u normalno funkcionisanje, da ne osjećate nikakve tegobe. Pored ovih kapi broj 53 za prostatu, tu su i kapi broj 46 za urinarni trakt, koje u sebi sadrže zlatnicu, koje sadrže herbu troskota, sadrže ivanjsko cveće, list koprive, dakle, pored korena koprive, ovde imamo i list, i za idealne rezultate bilo bi dobro kombinovati ove dve vrste kapi. Tu su i ove BioTeo kapi broj 10 Vital, koje u sebi sadrže rastavić, koje sadrže cvet nevena. To su sve biljke koje nam pomažu da se generalno osjećamo dobro. Pored toga što deluju jako dobro na urogenitalni trakt, one odlično deluju na jačanje čitavog organizma, utiču na nivo holesterola i triglicerida u krvi, što opet može da bude izuzetno važno i značajno za muško zdravlje. Sve ove biljke, bez obzira što deluju na prostatu ili na bešiku i na bubrege ili na čitavo naše opšte stanje, utiču naravno i na potenciju, tako da je to, iako je to problem koji se sve češće javlja i kod sve mlađih muškaraca, on je uglavnom prisutan kod ljudi u starijim godinama, tako da se za njih posebno preporučuje ovaj komplet. Sa kompanijom BioTeo sarađujem godinama i moram da kažem da svi njihovi proizvodi imaju dozvolu Ministarstva zdravlja i kada birate biljne proizvode, jako je važno da ih kupujete na proverenom mestu od ljudi koji imaju dozvole za sve te proizvode i da su u pitanju kvalitetni i dobri proizvodi.